Mayam Kumzari, Dom Nengribus Impact News ni, I Joyshree Usham, the Impact News ki Manung Huna de Taram Nokchari. Chahi ahum Fazala Global Manipur gi crisis. Sdays da Hoi Ngasi Fauba, normal CSE late core issues, Hoi states da Teneriba core issues in Amabhauba, Lengagna, touched over late census ki matang. IDP resettlement matang ngasi as March 31st ni IDP resettle tawgani haibigi dukumba thazaba supi khibani but thabak tadi onthok pangam khidre masira natana hojing Manipur da leiba khoigi normal CZ restore tawiba dum national highways free movement lahenba masina chingba core issue mayam jambu touch tawdam na khoi normal CZ suk lei leitri aduga nomai kapna bagi pausi adum makhoina thengnaba hana kaimta yarum daba hojig litan area kamjong area da thoglakliba incidents mayam si mayam sing marakta khoina inong nong na development ama thengne jai madudi KUKI civil society organizations ming oina khara panjarabada KUKI inp bungpi block amadi KUKI inp cycle gamkhai hariba CSO singasina Manipur gi Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen amasung cycle MLA Kimnyao Hangsing moida memorandum pisan kre memorandum da haibasi hozik valley area se phau da bida KUKI village katang KUKI area katang phauja ba moiga phauja gadaba adukumba lambi sembi yu bypass road sembi yu habegi memorandum se pisan kre adu Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen ma hozik panchayati raj ki mai adugi portfolios adum pairi bani aduga hariba lambi singa si PMGSY gi makhada sembi yu valley se phau da bida moigi khun KUKI khun mayam phawna ba yagadaba lambi se sembiu habegi aduguma memorandum proposal maina pisin kre aduga hoi chumi moigi lambi phaw accessibility gi problem mayam leramba yai adagi hardship mayam leramba yai khoigi crisis conflicts raise na purup animal ki Manipur gi mayam loimak wahan banina but what about the valley people the national highway da chatpa yaribra valley people di hoji phawdo phawjin yaribra sigi question su leita badina ti aduna Haribasi sigi moigi demand asi okay demand tawadi mayama mayai aduga lega ke site gi appropriate over demand di adum thabak to onthok puso adum lei leita banati adubu akhoina sumi yakpa matamda not only kano moigi area da phangna ba yada ba natabi the valley area da so khoi national highway ukrul lambi road tabhoba athing balak ba masi ju phangna ba yada ba gi saktam amani aduga mayama si gi demand si lak pasida akhoina timing si jo khoina khangjaning ba haibadi amaromda center gi site gi yamna charba senthang 2400 crore rupees was Manipur gi damakta haina under the pride of hills component of special assistance to states for capital investment masigi sentang thadara e habegi pauch mayam leire khogi CM Y Khemchanna center da thapsu leire aduna hills ki damak development ki damak infrastructure ki damak smani capital su thada birake duga swai sira panja hogada pa amana Manipur siju hill state amani aduga thadarak liba senpham siju khoi Manipur entire state of Manipur gi damak tani adunga si khoi na hangjari ba question di Manipur gi integrity ki perspective tagi hangjarakpa question oigidori bani hojiki sumaina tongan ba lamlam gi lambi je sembiu haina demand torok pasina akhoi gi apunba Manipur gi integrity da singnarakpa oigidori bra haibegi question aduga loina na khoina thonjari ba ngasi topic asi KUKI bypass demands rupees 2400 crore for hills need or separation aduga khoi ngasi gi panel members na ahan bada ahake right maktida election biriba oza Khuraijam Athouba working president IPSA oza Butaram Nokchari mayai thangmada election biriba oza Dr. Yumnam Premananda associate professor head of law department MU oza Butaram Nokchari and on my extreme right election biriba oza Bijoy Chongtham socio-political commentator oza Butaram Nokchari ngasi gi discussion hagdokcha basi ahan bada hak oza Bijoy Chongtham dagi lakjage politics ki oba strategy kumba adugumba analytics ki oba dumba kitang wahang hangjage oza hojiki hariba bypass road sembiu haina demand tawribase alongside hoi center gi site gi major funding amasu lakli adu moi CSO singna demand tawbodi PMGSY gi makhade sembiu haibani aduna moina moigi reason hariba aduga sembiu hariba masi myam se analyze tok matamda oza masi survival logistic oram gadra natraga long term political signal ama piribra separate administration je phangna bagi damakta oza chingi manung hundu changba connectivity laite bagi moigi inter village road chemu kopadi thedona kaidi demand tabam theba adugi su central government na phajana establish tabon norm laibni tampaktana mi changa dagi taba village yauba yade chingdana 250 population den yauba yadeba
mi kun kunthra chaba khun namana adugi benefit ta phangadam ni hawi ade yam duri se lambi semba je international level la chu geopolitics ki achoba component amane ba samna harada China Pakistan economic corridor taraga India ki lam oiramba Pakistan loksalaga China da pithokiba aksai chin karikara se power ka ahamda karakram highway taraga Pakistani godar highway hitangam de yogi mutanda chai jaga se geopolitics ki sinji amtina change da we ara China na lambi samjalak pasima magi influence economic and the maning military ti inadeva so mai tana China na Myanmar da so China Myanmar economic corridor ina pajagar lambi ma kunming ha lambi semaga mogi deep seaport kwak pio ni yoksala ko matanda sai area sigi geopolitics is change the way impact leba karigina da economic activity commercial activity mathakta lambi afabam sem na military component ju eta lakpe abi film de leba somai tawra akhoi Manipur gi matang ju pikraba Manipur sidida mini geopolitics khara sanariba masigi horokom je yanam da koina khangjabada 1989 90s waisda Manipuri praja khudimukta greater Nagaland gi demand kankhlapada Manipur kai ba yani yaroi haja ko khudma ki wakal aki boina dum leigi ko talak da Sri Desang Kaising na chief minister oiringai da all important ba akhoi gi economic hub more se Imphal kalaga direct okhul jesami samnanda lambi ma sem gi ba sem gi technopol gi mayam na sita lamkhai haide gi Imphal of the last ya ya bado asam do korthoga matam the Imphal bypass ta wai si Manipur thugai ning ba mi singi wakhalo itau ta web ko adagi loina na ma ki matam dani maram dagi parent in Nagaland level lam neba adu su buga phajana samna le meba lambi sem gi di kai di ada integrity the trade level lam Manipur gumberdi lambi sem ba si irang muhum dong sem dong neba capital city da loina lakadam ni karigino lambi si han ba maram di commercial amadi administrative activity neba Imphal ai si Manipur pumagi commercial hub ni aduga administrative center neba sida tawduna khai na chaninga pai wakhal che leiraga di manung da mogi geopolitics agenda ama lei je pina high da praman dum taraneba hojik si KUKI singi separate administration in territory na chingba moi demand leptri makhoi KUKI len gi map muthatri sigumba phibam asdida Chorchampur amadi KUKI ta area dagi maitei mayam chitnana tantarpada moina physical separation de loire hojik political separation de piro na yimpham hojibu madu handokri moisi moina adamaina handokti cherex da lambi sema matamda ekoi Imphal kan baina atamna na toragadi ko adai da makhoi separate administration na sagi physical separation loire se mi khaktagi wane ba geographical physical separation loihogdo bodo adu loire na lobane makhoi interconnectivity sum tawdi kaisu kaide semo ko adugi umatakta aikoina irang yam kalingida kangchukki maning asom thangba site German road adagi Tiger road kaina sem gi base masigi wathok hojibo government na aseng pakum ba pidriba kana gi order na semino kaidgi fanno adagi motive na karino even Indian army so masidi engine ba yarong drain chingnai ba the forest area zu madu kano authorization yaw da bi the forest area gi forest law na kadai jakre adaga makhoina maitei ga makhoiga nuksinadre Imphal is valley of death hare valley of death di kai gre mogi minister or MLA khara changdana khotana kisto gidna hoji jum changidna adai da adamai ta na moina picture ji ore valley of death na si kana ba moi lambi se seme na hoji German road keno gi matang da hai gi bane ba ada aina hangjani bu question di hojikna naga ga KUKI ga mung nungai nadre adre bi moi naga gi lam phau da na kadai chatori masa matanda self defeating oi ba akogi fatalistic idea ne ba mogi village masen connection to with ai kaimta bera objection like the tawdam ni lambi dong sengot ba ji yamna phai adagi yam samna tokse mai ba jaga da mi na raga Imphal por no don minute singi whereas asam gi haplong da chatlaga di pung mari kaktan adu mu jaga da lambi semi ba dai humanitarian ground da yaen lowe ba adada makogi geopolitical motive ma yawra adi masi Manipur government na amade praja ba na thingham thueba karino da
administrative convenience ki damukta lambi sembadaba oiragadi administrative convenience ki lambi sembachu yaiba Kangpopi district se biseba maning sai sandu iba aduidi asidagi Kangpopi headquarter da na chatpai mahota hariba khunjing du dagi bisembu district da none gi headquarter da Imphal is kichu porong pata samnar kane na kudong chagani moida okay adu sunataba tongan ba makhoi kuki len gi map ama yek na ohna bada madu tana ba silak ta ba se akhoi lady ba honorable CM na kup na yin jing dam mana approve ta vote da ba paisa kai ba kai da ba se masi ta hogdragadi masagi 1989 amadi 90s daida akhoi gi naga ta ba area se kan amato we na tana sing we lambi me am je hojibudi kanade makhoi gi demand su akhoi gi framework agreement sign to bodagi kara handagre ko adu handadri pokti KUKI sina amuka haijage separate administration in territory makhoi KUKI len gi map Imphal se valley of death adaga loina na physical separation loire kai wafam se masi handokti gi di ai keno si lambi se masi da khoi yang kupna yengsen dam thoi Manipur sarkar na natraga prasing na oza ozi loishin rangai oza do question ma hangja hoge oza ozi ki panchayati raj PRND ge magi portfolio pairi base deputy speaker nem chakip gen adu mana karigumba ozi ki lambi singje PMJSY gi makhada mana sanction magi level la sanction to bangambra masi da is da lengak lam yeng sambam thoi haije CM gi khut yaudra su mana dum authorization pibe yabza mari matang da yam kumna khangde PMJSY gi je center na yam control to buneba adu akan criterion khalai buneba samnagadaba village sing approve to vote to bana ko adu marat da akogi motive ama Manipur thoina motive ma yaudi hadi matang di honorable CM amare magi ati colleagues ni yengsilaga thingwi aiba center da su highway adu magi matang da finance minister gi makha da leibra khotpra yam kumna khandre ko PMJ center na di yam yengchale tai center na yam control tarungani aduga sigi lambi sin di yaroi simedi kesu kaide have se masi Manipur government na hagidam nebo atupamna Srimati Nemchak Pijan honorable deputy CM ko ma thadau community gi kanoni scheduled tribe certificate pai bne aduga ma ji thadau hun festival zumana taurin tari thadau singji di Imphal Valley da changbada Manipur prajana accept tawgram nebo akhoi thadaw KUKI se yam satin naknaba almost manaba community ne na khalleba adubu thadaw singna dain tarpa initiative se masi shanti pamba kangbu ni akhoi mudu welcome to boina KUKI ga makhoi ga jitna nakna rasu advaitong appreciate tawgram neba adu nemcha Srimati Nemcha Pijan je Imphal lo sibu changdan lari se masi kari signal mana pidi se lari ba hojik Imphal Valley gi security environment da ma changbudai thodo deputy CM ni security matang marang kaina leibedna tana Manipur government extra PBI adu ga tawdu mandi adu thawoina kaima postering ama tawbra akhoi Imphal changba yadre se masim dai haiba ngamdra thank you oza hoje akhoi gi ML deputy CM na Imphal da lakta basi masi certain postering tawbra habi question ma lakli loina na hoje ki lambi semba gi matang je masi identity politics from the insalabra habi gi question zu leiri mathang gi wahang ase oza athobo da lakchege oza smaina bypass road specifically valley area phau da bida moi gi khun katang phauja gada ba adugu lambi sembiu maduzu PMJSY gi makha da sembiu haina deputy CM na smaina appeal tawrpose masi oza kamai ni interpret over ya oza ahoi hozik existing German road Tiger road ki controversy ju mayam lai ri aduga hoziki moina hariba proposal lambi si yamna maming ji pa thokta bazu mayam ma yauri oza 7.5 km road from Tingpi Bung to Dongsum via Lepland adagi road from Urangpa to K Khonom via B Khajang adagi road from Denglen to Chongzang masi 12 km ni adagi Molkon to Songbem 12 km ni aduga thong ju sabi hairi aduga road from Maujang to Govazang Pulaijang to M Ngamne maming zu pa badi phajan thok tre oza kamai ni bi ya bage valley area phau da bi da moi katangi sembio habise sigi sida moina panba lambi singsida ene lambi sing kai dano na khar thibne ada ayamba masida moina panba lambi singsida koigi mamang da koigi sigi dolai thabigi litan pokpi dagi mayamna mathakta JCB toroga koigi chingi uyok ching jaga da JCB to lambi kakthale na irang ma hogi bane nijang hoga
Yes. ama hogi bane adugi JCB tawga ka en tawga adu jaga do yo adugi gangpijang hai se adugi adu jaga do thina dweni ana adugi gangpijang village maina moina tawrisi hujike haiba du maina maroina khoigi KUKI inhabited areas adugi leiba pocket village me am sigi oiba moigi interconnected road ama PMGSY gi scheme di makhada tawna na bagi proposal iman tharis ada thabasi sai khoi mamang da su hybrid mana ka bijoy hai du mana road connectivity have se dum critical infrastructure gi part ama di dum oi but khoi stage da di madugi kano si advantage se madu misuse tawna na bagi hai tare na adom da chatpagi mayam da apprehension ama leibasi kamaina kokthu hangada have si ma ya maru ba ada koigi state kisida hanasu PMGSY si amarom dadi yam phai amarom dadi ekoi Manipur gi maruena marueba chingi forest area singda devastation thoise Yes. masi PMGSY gi lambi si achoba contribution amne hai tare na mana pibiba koi khudol amane Manipur miyam da say for example koigi kobru gi koi life am len gi lady ba sedes da ekoi na nawai metric pass ko lore ko gi da kobru ka bagi chatpa matam da di ekoi na morbung boba bus ta chalani adagi di kano boba adudagi mu koina kona kha chatharaga adagi ching ka ba chi hobasina amam lok haidana mayam na chak chaba pothabam resting point am lei ising ga phangba lafu yam hobo jaga ma adu phau ji da mu khoi je rest lawraga de chak thunga charaga adai mu karaga nungdang mamma kanda kobru matun je theng kan yogdoi ba ko Okay. adugi amam loksi akon ba khoina covid ki matam da mafam du chalu kanda pura four wheeler na amam lokto ta thau ya le me ai ngakhre Lambi sem PMGSY gi makha makha da to iduni adagi adudagi chumnagi adwai dagi natana amam loksi dagi amuk koilas lambi dum thoujang gin ching manung jida ado sona kan saita na popi nga den tharisna Okay. ana PMGSY gi lambi sing si popi transportation illegal koigi transaction me am tawna na ba adumba business tawna na bagi illegal koigi activities me am hondo honjin tawna na ba smuggling road oina season na bagi chauba issue ma koigi lamsi de leyeba aduna masi dei da matam du dai koi dum koigi somdagi koigi maruena tampalom dagi koigi minister oiki ba singsu chingda PMGSY thabak subusina khwaidagi hena kanai habase koigi moigi chanabi moina wari da tikadar singi su PMGSY and pesa nungai singda taro JCB thajala pangak thaka aga dum pesa je kai bi ai habagi Minister contractor sing idam bakte pesam nungai ba but recently kamjong site moi khunja sing huzik pho moi first installment dagi hen phangdri abagi protest oi pauju ikoi den thingna ki aduna masina kai si chingje pang kak pujane som Burma ga tainaba Indo Myanmar border region ko Manipur ga tainaba Manipur gi saruk sing sida su koigi Holland phai na myam hainari bedu dagi sum changjang khraga koigi CH Tenopal lediba dagi Tenopal lediba adugi jaga dagi Gampajol New Gampajol lediba sigi se PMGSY aten kakthali se ana kobru gi chingsi hoji pungko koi se hai ba du gi amam loki jaga du da gari sina du yong na kakhala du thogol pi yari lambi se dum leiri ba adu ba koina du da khama ga de khongna kai ba du hai ba jaga du dagi tampak na jinghong lom de yeng thara kan da di chingje pungko ne suk chawba u pambi si makong thena ka edana aduga mo de thau je hairaga mai thadu ga uraji yauna mai je thadu kone aduga ekta lebak se phong kai raga ekta kobru chingmai si sarbana sale hobne adumaina adugumba mong da tawbasi cycle lom da su koi gi cycle je chatpa kanda sum koi gi maruena sago mang de sum thoujang khraga litan pokpi lanjang khraga de tor tang changjang ra matung sida sida di fana mang lom de le ching si pungko ne le ris popi je ekna paktang na tha mane aduna adumba illegal activities mayam sigi marakta tawnari ba du village pocket le ba hamlet village adu village and high mayam se moi sing loina ma sidais da moi gi source of income se asida yam no oira bane ana adu gi villages mayam du gi link road ama hujik thoi ba irang sida maram oira imphal chat pe ya de haiba reason nama yamna valid over reason nama piraga somna kanda tahodoi ba development sina illegal smuggling road mayam ama khak network ama semauduine moi maseni marakta swaida yaudana check drug trade adum illicit nongmai mayam illicit activities kuni maki mogi route ama semna na bagi attempt ama soidana dum oiduine
ana adugi pot sing se khoi gi state na madu cross check tongnabagi mechanism se kari lege ko khoi hujik honorable khoi chief minister oiba khoi gi honorable chief minister Y Khemchan ji ma ju PMJSY expert ni ma PMJSY khoi gi RDN PR minister se ma yang kui werami PMJSY gi thabak tawj ma su fajana adum tawrum misa mane aduna moi knowledge legani tawdobu hairiba pot se hujikti separate agenda puraga chaliba separatist agenda puraga chaliba singdugi maraktagi mihut karakpa singda RDN PR pisan ba adagi di nangi chagi travel affairs and hill pisan ba adagi di nang hujiki minister je mai pisan la kanda thabak se moida pulap sinda thokita di akhoi lebak si wer kadu fe chikari no adu sidai sidana nominee ma sida secretary ta ngana nan paper de yawe nominee phamal le minister gi nominee thole hujika akhoi manipur anga pa haidi nemcha kibjen gi nominee ma su secretary ta pham men khabar dam thingne adu ta ga akhoi na akhoi gi sida tawri pochi karino haiba se aduna cycle gi MLA na thariba proposal se अतोप थर्ड पार्टी में वारी लीब मतमददी अखोई इम्फाल दो चटप याद्रे इम्फाल दो अखोई चंगनद्रबनिना अखोई अखोई मसेंगी मरता अखोई सुमाइना बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज में पुथोक पुचिन की करीगी कम्युनिकेशन लोई तत्तना अखोई मीसिंग से वारे मीगी सिंपैथी यम गेन तौबा यागदबा मोंगी द प्रपोजल लंबी सी फाइना तंगाई फदना सी खुंजिंग सी समजनबीननबा लंबी सी सेंबीबा पैसा सुचंग बे खोपे आय गा प्रपोजल थारदी असोनाकन नैना खरागा मोइदा तोंजनिंगबगा को अदुना पोतो दुम अदोना कन चटखिबा याबगी नो ओजा वैली अखोइजु फाव यादबने अखोइजु हेलीकॉप्टर म पा और मथक्तगी पाइबा याबा दुगमा म सेंबियो हाबी प्रपोजल थाब मत मोइरब्रा कनान थादुनो अखोइगिदी अखोइ एमएलए सिंग कैदोरिनो अखोइ खंगद्रे मीगिदी एटलीस्ट फगेरा फरोइरा मागी कम्युनिटी दुगी रीजन दुगी इंटरेस्ट ता एटलीस्ट प्रेशर द वरबे अमा वरबे तौरिएबा अखोइगी एमएलए लेरिबा मयाम सिंगसिना मणिपुर की लेमोरीबा नागा की एमएलए सु ओइसनो मितै की एमएलए सु ओइसनो पांगन की सु ओइसनो मखोइना करी तौरिगे सो कोइ खंगदे दो ओजा हुजिक 2400 crore rupees प्राइड ऑफ हिल्स हुजिकी स्कीम जी मथांग मखादा थादरक पजे ओजा मसी कमाइनि बिबि याबगे मसी प्राइड ऑफ द हिल्स कंपोनेंट की मखादा माइना थादरक प सेनफम नि मसी होल ऑफ मणिपुर द अप्लाई तौगदोरिब्रा स्वाइदा दिकरी हाइबिनिंग और ओनली हिल एरिया द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दमक थादरक पजाला सिगिसिबुदी कोइ हिल स्टेट सिंगदा हिल स्टेट ने मोइना मरवेना हिमालयन रीजन से सेंटर की स्कीम घर ले सेंटर की स्कीम अयाम सिंग से अखोना सुम येंगबदा कोइ हिमालयन रीजन एंड हिल स्टेट ना मोइना अलमाना कैटेगरी में थमे अदुगी वइना दी मेट्रोपॉलिटन सिटी सिंगदा अप्लाई तौबा कोइ की नॉर्म से खितंग रिलैक्स तौरगा से इवन फॉर्म सबमिशन हायना अखोइ सोमना नुमित हप्ता अमगे खरेन संदोकपा अदगी दे कोइ एरिया से पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया दा कोई लम एरिया से स्क्वायर किलोमीटर 10 ओगदमने हायरेने अखोई सोमदना जगह से लिमिटेड ओबने स्क्वायर किलोमीटर 3 ओहनबा कायना मायना मोइना हिल स्टेट एंड हिमालयन रीजन की तोंगानबा स्पेसिफिक ओइना कंसीडरेट ओइबा मोगी कंसेशन खर लेबा अदुगी स्कीम दुई मखादा अयाम हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश के मोइन पीपल लिमेम दो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स मैम जुगा अदुंगै दो अदुगी पर्सपेक्टिव ते येंगा पैसा से पीबने खले अदो कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने थागत पमागी नरेंद्र मोदी का कनोगा दा निर्मला सीतारमण दा याम थागले मोइना पैसा से पीबिरपगी अदा पीबा मागी अदुगी स्टेटमेंट दुदा माना हाइबसी ngsaigi कोई सिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तौबदा याम चावना मतेंग ओइरनी हाय अदो इंफ्रास्ट्रक्चर से करी करी दा कराय दा फोकस तौरगा कर्म मोंगना तौबदैनो ngsaigi किमनियो हानसिंगना थारैबा चेसे सिगा दुम कोरिलेट तौरगा सिदा दुम सिना थोपा यारे कायदा दुम थैजल लंबी दो का हनजिदेरा हाइबिसिसु दुम हेंग स्टेट ना so question mo स्टेट ना दुम सिनर को याय तारे दो कोगी स्टेट ना तौगुदोरिबा डेवलपमेंटल वर्क से मणिपुर की अपुनबा इंटीग्रिटी सी मपांगन कंखल बरोम दा तौदोरिब्रा नत्रगा डिसइंटीग्रिटी रोम दा हेना मतेंग पांगजन बरोम दा चिंदबुदी वाखंदबुदी फना खल्लगसु तौथोरपा थबक्तुना डिसइंटीग्रेट तौननबगी अदोम द एंडोर्समेंट ओइना पीबा इसा खंगदना सबकॉन्शियसली पिथोकपा पॉलिसी ओइना चटखिदोरा हाइबिसुदी अखोई येंगबम दि चांगे खल मदु सेनादे यारो खर सेनाबम चांग ओके थैंक यू सो मच ओजा मथंग वांगा से हा ओजा युमनाम प्रमांड लाक्चगे ओजा होजिक लोग यो कनो खर खंगजगे होजिक कमी एनी कम्युनिटी सिंगना सुम सेफ्टी सिक्योरिटी और एक्सेस की मरी लेना ऑल्टरनेटिव होइबा दुकुम लंबी सेंबियो हाबजे लीगली येंगकपो मतमदा याब्रा अदुगा अमना करिगुम्बा लंबी सेंपो मतमदा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तौरप मतमदा मसीजना अखोइगी लेजरिबा यामना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की अमा याम सेंसिटिविटी अमा लेरिबसे मसीदा सिंगनबा
याबो ओइब तारगदी मसी लोगी मखादा डिमांड से याय हाब तारगसु मसी कमाइना सेमफम थोकप्रा थोक्तब्रा ओजागी मोड लीगली खरा थंबी होजिकी पोचदा मरोइना खोइदा मेन्स्ट्रिया हारेको इंटेंशन से अमरोइबा इंटेंशन दु होजिकी अखोइना खलिबा PMGSY से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तौरसीदी असेंबदी सीदी अनकनेक्टेड हैबिटेशन है मोय मरोंदको आंगोंद यावरे माय गाइडलाइन फोंगी प्रोग्राम गाइडलाइन सि मखारा तौदोइनेबको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल कनोना अफेयर्स कंटोसे रूरल डेवलपमेंट ना पीरिसे अदन सिगी 2012 की गाइडलाइन नि सि मखादा लोय तौदोइनि सि को पावम चंगे सिदा तौददी स्टेट लो सिना कदोइनि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट वर्क कदोइनि इवन अखोइगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सिबोक्ता तानरकने है मागे यावरकने बसि तौथर तौरकपदा अदुना पोटसी अराइब नते अदुगा अखोइगिना लूरिसिना अखोइगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमदी कहा गया दुंदु दुं तौरिसि अमदी याम कना खोनि थेंगदे पार्लियामेंट दसु पार्टिसिपेशन ngang wasakpasu thengna de adagi development ge kari gi thoi bi rang si matang da su thoi ba khoi di aggression ni lorin hui thoi ba Manipur da aggression tawri sha si matang da thoi dong na ngang wasu thengna de ba ko adu khoi lai ba gam thi bai tare si de khoi de chali ba MP hum se Rajya Sabha gi ama Lok Sabha gi ani ko outer basu inner si punna thabak sa thaga do matam ne ba ko si da amadi kaha gaya usko dundu do adune bu lei jago da amadi ke mata gi dreba da MP bi moldi uzi NRC ki matang da kana MP bi molga census ki matang da akhoi gi leise ma sana jaw ba MP su ya khani yawi ma su sai ba sai mamani takhai ji kano ni tonga tonga ba mawani yanabam leibra aman aggressive oina NRC ki kari gi Manipur gi integrity kari takhai ba aman atoba development gi poching ji puthori ni dana ko rather bu gausulam ne aman ana mamani punna tawri amadi huji bokta khoi ude ana sima khoi yam laibak thibani aduga huji ki PMGSY sida khoi thengna do sima sidi unconnected habitation ji connect to holu haibane ba ko sima khoi yamuna khangbi tare aduga masidi rural area to do ni 100% akhoi kani central response scheme ni aduga magi kano di main kano di all weather access to na ba arrival londa all weather road hai tare na ko unconnected habitation ai da sai gi guideline ja khoina pa ba thengari si rural area de oirani aduga plain gumba plain area da na ma se akhoi gi 500% in above oido mi masing jadai ta ba adu sai da 500% more tare so da 500% more ta ani du connect out there so the habitation di mi ta ba jaga do habitation ko the habitation le the habitation le mi changwa ama sung changwa mathak le si changwa ama changwa mathak le ani du samna dre ba adu samna hanna bane ba sigi port sidi kari go mi je changwa ge makha do targa di adu le kano dana hill area ama su desert area adu including north India sidi 250 and above hai mo se aduna 250 and above ki habitation mi ta ba leina ko village berang leiba adum area amadu su cluster oina ta ga doni leitragati cluster ani hu pula tan bi mo yauri guideline sida adugi ani du samnana bane ba sima khoi khangbi tare sida unconnected habitation du connect tawna ba adu su rural area da 100% central response scheme ni sima khangbi ro adagi moina haibada hill state hargadi north India the Sikkim Himachal Pradesh amoi ka Uttarakhand ji kawre hill Manipur hill na tab hill ga leiramdre hill area ne loi kawbi re hill state ne kawre adaga asaigi desert ki yaure adagi tribal area gi 5th schedule ki kari gi su yaure adisi akhoina khangbi do se seida amakhak leiri masigi scheme si akoi central government kan biaro ko sa haibi gi bodo any kano se laktu si chief minister yokani go any file se okay aruru report se aduna ni council means the headed by chief minister to advise the governor and 163 ma article ngatani ko 160 napsale je kano kanda any proposal thabs chief minister yogduna ma yawam dana khutlaga chen ya puti ko chief minister head of all ministry ni aduna government gi real executive powers council minister headed by chief minister pai ne ba ko adugi posi leibani na chief minister through chief minister loi laktoni aduna seida kaino ma heng nan thokibada nan thoga tha pot ka tharaga paisa ga yor po ta ga di akoi gi whole council minister liable ne ba ko anu sigi posima very clear oitar even member of parliament yaur ka doini adiki di state ki agency am de sinara ka doini yam yauri district level gi planning gi proposal gi yam yauri details madu ma'am sa ka doini ada cyber sa khoi na khambi du se basida asai gi ani khak eligibility ani khak lei amana huji unconnected habitation je connect to har ga di ma eligibility amana sai ge road si hana le ga do road so ele tab ja de ko rural road natraga ma hai si ken hai moi maron si da akoi gi rural road hai ado amana rural road ani pi man amana village road BR hai amana
ODR other district road hai adu ni go samna du se ato mafam samna ba ya de ko samna ga hai ta de BR oba natraga ODR oba ngo si change ba ko sima akoina khangbi tare hana gi lambi adum leijaba ogedaba lambi du village road on leram bo oiba natragana other district road on leram dong ne no na chingkak padi yaw ro chingkak padi yaw adu yaw ti adu mai masi very clear on dong ni adu state ki agency lo ni yaw kan hida district ki agency block level ki lo yaw kan even akoi gi member of parliament under his constituency road is proposed to be constructed adu bu yaw ka doin si position very clear oitare adu sai ba sai akoi ne ek khar le masi tu na chak doin sida ni akoi ne bera lak to se akoi Manipur city hill state ni aduga ayama forest ego reserve forest ko protected forest ko community forest ko sumain oeba ko aduna Indian Forest Act akoi 1927 si akoi masi naina da bayate adagi di Wildlife Protection Act 1972 si biaw da wildlife ai di tiger ro jam pamja bai ta tiger ga pan badu da aduga yengoga di tiger du akoi tiger du oiram dre tiger an animal do akoi gi cat ki family ki tiger du oiram dre ma di pura tiger militant ki tiger oile me terrorist tiger oile me adu di yadre Manipur akoi gi protection of kari name of the places act su violation tawre aduna tiger act tu madi tiger ga tawba German ga si amta yaram dre adu we support tiger di support tawi akoi terrorist ki tiger natab real tiger di ken supreme court na akoi pire kari aduna sigi posma ko yeng tare forest kanjam ek yaurani Wildlife Protection Act 1972 sangkani adagi di amaru bi am lai sigi action kaino bu Forest Conservation Act 1980 kawi sidi section mari khak pale adu yamna power oiba India gi ek mayam nung da APSA si yam powerful oidana amai tawna forest ki matang da quite powerful se Forest Conservation Act section mari khak pan ba adu mai section 3 da yauri se any reserve forest and protected forest power ga kari gomba any activity taw matam da ministry ki nodal ministry the Ministry of Environment Forest and Climate Change ki magis ayaba yawdra approval yawdra di karim to khulu yadre huji forest da oza hozik Imphal area gi mi sing zina hori ching da chapasu yam buju yadre adu hozik hari mafam kuki gi moi village tai hari mafam raise da si mayam je kana na monitor to was to no habdi loimak di involve to ni haiba tar ga zu mi da chapangam redi kamaina monitor to guni kamaina thagat kani magi kano parameter mayam se even census ki damak tazu mafam dugi mina census thiba da yaurani haire adugi su iho amazu leiri aduna even sigi forest area anchors to bo taw daba lambi je hanigi ODR oiramdabra adu mayam yeng ba khot pa je kana yeng san doino bo za moi masen khatang taw di law da di yeng chaloni yaure ko guidelines law ne ba ko adu guidelines di yaure standard maintain taw ro haina adu de yeng chandra ga te khoi di madumak te khoi na khangdre sana le ba haisini ne yana ba yam haiba che da kai da ga price su am phangi na saga mamang da so adum achum adugi manipulation gi room du level letabra khangde moi ek pasam leibani sigi ek ka leb ek ta ka thaga toine ba ko adu khangde han le ro aduna monitoring fajan taw do male adu hoji yang biyo ngasai Ministry of Rural Development gi website ta handa ki sahi gi oina di Manipur da habitation am da connection gi leite akhoi di sigi makha da unconnected village ani connect taw hibagi se akhoi di yam da bane yam si koi Chhattisgarh gumba Uttarakhand jam yam modi 1000 gi mathak kilometer connection tawre Manipur gi ngai yeng bada 100 kano gumbara 20 ra 30 ra da connection taw da ngai ri ba khoi gi 25 26 la maduda aduga habitation ani connection taw gi wari am ta yaw de khoi da adu yam kan soli aduga unconnected habitation mayam connection taw bu this right ni moi right phom du ta jai ba akhoi gi mi singdu gi right ne ba ko si dum to hum thoeng khale aduga tawbu da bu ji ki motive behind the scene le motive to di lale motive du lan banina every find the true chief minister yorok doini aduna yorok panina madura khanara ko sumaro chi tawunu safest way di moina akoi se moina cut off tawre ka na khoi ji jatpa ngamdre aduna akoi dangi road ma sembiu habi wari ne natra adu idai laire cut off tawdana ba lambi du hangdu odana thingi blockade tawre lambi singdu akoi no blockade freely sanara se akoi harga moi ju swai dum lao akoi su adam chatlage amai to ka chapmin ba ya ira lai poni da safest way di lambi semba ngasa unconnected habitation du thiraga connection tawbiro chai gi PMG SY gi scheme je sinabiro paisa ka hello tawbiro phare aduga lambi satpagi satpa ya de ga haiba du di dry argument ni da adu sobu lambi du hangdu lo re na ko do za swai reiza lengang na kaisu tawda be tumin leisin bata ga di kamai ning bi ya bage aduga karigumba sikumba lambi ama CMA habi policy ma pakhlak bata ga di hojiki protection duga hoji partition duga ani dugi amna thin line ma draw taw do ribra masi tentang na thambi break ma sikano ni leibak sina lebai di sarkar gi wari natra sarkar sini loin bi tawdong ni government loin na baksi ma satha ga dabni khun satha da bi wari ni ko akhoi di
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯂꯕꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯐꯖꯕꯗ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯠꯄꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯩꯈꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯊꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯈꯠꯄꯗꯨ ꯂꯩꯊꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯊꯔꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯊꯗꯧꯅꯤ ꯌꯥꯗꯦꯍꯦ ꯅꯪꯒꯤꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯟꯀꯅꯦꯛꯇꯦꯗ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯁꯝꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯨꯒ ꯁꯝꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯒ ꯁꯝꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯣ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤ ꯐꯥꯎꯗꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒꯦ ꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯍꯦ ꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜꯗꯣ ꯅꯣ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯥꯒꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯕ ꯍꯧ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯊꯤꯡꯉꯒ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯔꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯣꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ ꯕꯪꯀꯔ ꯕꯔꯥꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯝꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯩꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯩꯅꯔꯤ ꯆꯩꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯆꯩꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ 100% ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯩꯗꯤꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯝꯕꯤꯕꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤ ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯦꯕ ꯂꯦꯟ LAND ꯂꯦꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯑꯥꯔꯠ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯣꯡꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯀꯣꯃꯦꯗꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯌꯦꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯅꯣꯛꯊꯣꯛꯁꯤꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯛꯐꯗꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯀꯣ ꯅꯣꯛꯐꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯅꯣꯛꯄꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯁꯤ ꯑꯥꯗꯒ ꯃꯤ ꯎꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ Thank you, ꯅꯣꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯩꯒꯤ ꯅꯣꯛꯇꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ